Taulaga Paia. Amene. Ia patasi le lima o tau. Ia patasi o ia malawanganga. Sa tātou tui le nei vai asu. Se yo mai le nei tai au fau. O oi mau sa tātou sa ili. Masue lo tātou atua. Fia maua se whaafaunga. A wāsia la tātou ngā luenga. Sa tātou te talo i le tua. E fio mai. Tu mai so tātou matu palapala. Tātou te tiwai. Wha matala oa. Pea tātou te liu le utu. I nuu malalafanga o tātou whapea na ngā lulue.
O lou soifua ma lou ola, tātou te sā ili pēa i le atua. Me lea na umi ai le pese o le tātou pese o le fale, tātou sā ili nei, sā ili taiao, sā ili asa uma, o fea, le finangalo le atua ia oe mai. Ia, saula ia tātou whaia le nei taulanga whaafitai, whaafitai lo tātou atua i lana tausinga, ma le whaatasi mai, ia oe maa o le au wenga ngā lulue. Whawhenga inga o Fesoasoani ma Faletua, whapaia ma whaamalosi au i le tātou ngā luenga tālai. A matale nei taulanga le whai atu i le atua, au iai ni o tātou lape ma se, a fio mailo na nganga e whamangalo oe mau, ia vei tātou umalawa o suli o nei sākala meta pa ia. Alofa mai a te tātou le tua e ona le mana uma, whamangalo tātou mai a tātou angasala, ma Taitai tātou i le ola e whavavau. Amen. O le vinga le tua i mea o pito alu. Thank you.
matalasi ma matangofie le aso e taualunga ai, la tātou aso mafaufau. O aso nei o le aso whaasa, o le aupa ia, o le langi ma le lalolangi. Ia tātou tatana. Le tamae ona le malosi umalava ma le atua e soifua whaavavau. O le aso nei wa mātou mita mita ia lii ma tamai taipa ia o taimi uma ma nuu uma. Ia vea lātou talosanga, mātou te mauai lau wha mangalonga, mātou te mauai lau alofa muti muti vale. O la mātou o lenga lea, o ne o keliso, lo mātou wali i. O le folofolanga mo malitusi o whaalingi. O lona mataupu fitu, o te folofola le whaiupu lua se ia o le wha, se i lona whaiupu iwa, wha wau le sifunu mat wha. O le matua o le folofolanga, wa uroa le motu o te ngata e toa tele, ma yatunu uma, ma ainga, ma nuu, mga ngana ese e le mo whaitau lia ese tasi. Moawilo fo i le tasi angelu, o uia i le me alwa e ai le la. O iante ia le wha mau wha i longa le atua soi fua. Walanga ia ma le leo tele i angelu o toa wha, o tu ina atu iante i la tou, le wha leanga ina o le whanua ma le sami, o whape atu. A watou te whaaleanga le whanua, po le sami, po la au. Se i mātou wha mau wha i longa ina, au auna a le atua, i o la tou muau. Nā au whalonga foi, i le whai tau au whai o ene wha mau wha i longa ina. E se lau afe, ma afe wha fu, ma afe wha. O e u wha mau wha i longa ina, mai tu a inga uma o Israel. Ua mawai atu ia mea, na o ilo lea whauto. Le motu o te ngata e toa tele, mai atu nu uma, ma ainga, ma nuu, manga ngana ese ese.
e le mawhaitau ria e se tasi. O Lord stu i lantou i lunga o le no whali, ma lunga o le te mai ma moe. Ua ofu i lantou i ofu sisina, ua iai fo i lau pama i o lantou lima. Ua lantou alalanga fo i ma le leo titele, ua whape atu. O iai le wha o le tanga i lo tātou watu. O le ti e i le no whali, a toa ma le te mai ma moe. Ua stu whatali o lio a ngeru uma, i le no whali ma le autoe ina ma me ola e wha. Wa lātou whapa u whao i lunga o le no whali, ma i fo atu i le atu. Ua whape atu. Amen. Ia ilo tātou o tua le wha manu, ma le viinga, ma le poto, ma le wha fitai, ma le mamalu, ma le mana, ma le malosi, e wha vau lava. Amen. Ona whai mai ei lea o le tasi o le autoe ina ua whapea mai a te au. O i lantou ia ua ofu i ofu sisina. O ai ea i lantou. Po fefo i na lantou woma ia. Ona u whapea atu ai lea i a te i. Lea li ie ua e si la fia. Ona whapea mai ei lea o ia i a te au. O i lantou ia o e na o mai na i le puapua ngā tele. O tāfo i o lantou ofu, ma ua whāsina sina ina o lantou ofu, i le toto o le tamai mamua. O le upu a leli. Le ali e, o le tupulanga lena, o e sa ili o fofonga. Le ali o le tupulanga lena, o e sa o le lalolangi, o me o tumuai o ale alia, o le atu lau mai o no foai, ua o ia lava na whawaina i lunga o le sami, ma whamauina i lunga o vai tafe, le alie, o le tupulanga lena, o e sa iriga. O ia se aluae, i le maunga o le ali, o ai se tu mau lona Afioga Paia, o le ua iai lima mama, ma le loto mama, o le ua le nau lona loto i mea whatauaa, ma ua le tautofa o le ole, le alie, o le tupulanga lena, Wesa ili na te maua le manuia mai le ali ma le ami o tonu mai le atua o lona wha o la tanga o le tupulanga lena e sa ili a te ia e sa ili fufonga o le atua o Akiepikopo, le alie, o le tupulanga lena, o e sa ili o fofonga, le alie, o le tupulanga lena, o e sa le lona lua folfolanga, mua iane lona mata upu e tolu, fola mai le fai upu mua e o le tolu. O le matua, tātou te loa tino lava o ia.
Whauta le silisili o le alofa, o foina mai e le tamai a te i tātou. Ina ua ta ua i tātou o whanaua le atua, i le ua whapelava. O le mea lea, e leilo ai i tātou e le lalolangi, a wana leiloa o ia, le au pele, o le whanau i tātou a le atua i nei ona pō. Ai lei whalia mai nei le winga i tātou a muri. Aua tātou i loa, pe a whaali mai o ia. Ona wholinga i leo i tātou i a te ia. Aua tātou te loa tino ai lava o ia. O i lātou mawhoi, o iai le nei wha moe moe, i a te i lātou. Ua taitasi mo wha mamaina o ia ia, wha peio na mama o ia. O le upu a lea li, lea tuae whaftai. Te au, o tau moe tingaina, ma mawhatia i a venga, o awho e malolo ai, o tau. Fatasi le ali I ma o tou. Ia fatasi ai a maloa. O le folafolanga o le talalelei mai le evangelia paia ma taio. Ia o tou oli ma fia lava, a wā o ile langi lo o tou tau I e tele. Ua sila atu ia ile motu o tangata, o na maliwa I lea o ia ile maunga, o nofo I lalo, o no mai ai lea o na soo ia te ia, ua fetala iatu ma o atu ia te ilatou. Amu ia e mātitiva I le nganga, a wai o lātou le malo le langa. Amu ia e whanoa noa, e wha mā whanawhanaina I lātou. Amu ia e anga malu, a wai whai mō lātou tofi le nuu. Amu ia e fia ai ma fia inu I le ami o tonu, a wai mā o ona I lātou. Amu ia e alolofa atu, a wā e alofa ina mai I lātou. Amu ia e loto mamā, a wā lātou te iloa atu le atua. Amu ia e whātupu ina le file mō, a wā e ta ua I lātou o ata lii o le atua. Amu ia e sawa ina ona o le ami o tonu, a wā e o lātou le mālo le langa. Amu ia o tou pe a lātou upu leanga, ma whaasawa ia te o tou. Ma lātou tua ini pelo o tou I mea leanga uma ona o au. Ia o tou oli ma fia lava. A wā o le langi I lo o tou tau I e tele. A wā na whapea, ona lātou whaasawa I perofeta,
o e na mua mua i a te outou. O le tala le lei e le ali. La vaku lainga i e wha o le evangelia, la unga Iesu le maunga, kangol ka ngaka e pu e sanga lainga e kasi, e alu maawe le fale le asor ngei. Amu ia le anga malu, a wae fai i la tau o tofi le nu. Amu ia le fia ai, ma fia inu le ame o tonu, a wae ma ona i la tau. Amu ia e alofa atu, a wae alofa ina mai la tau. Amu ia e loto mama, a wala tau te lo atu le tua. Amu ia e whatupuina le file mu, a wae ta ua i la tau, o atalii, o awhawhine o le tua. Am whainga ave umalainga ia, vi ia le li, ai a vea se kasi. Whai ma woso ngei aso Mafaufau, oka le maa ngai. Oka le maka ngofie, oka le matalas. Wae maka whai ngofie lainga ngei, e whai ngakanga whaakinga. Mele ka waika ngaka o le sangako, ma le sangaka. E whaalangi e le kangaka o le aupa ie le langi, walako ma whainga ola uma, le launga Iesu, le maunga amu ia. Amu ia le kangaka, a whaikau aifu mai, ui, kai mangai, pa te whaakingolo, o kar whainka, mea ngā o ke kakalo le kākou a inga, whaalupe kākou o vaema lima o na kala lelei. A maila se kasi o kasi lea, e sa o le kākou whaalupenga. Manga ia i o le pese a makange, o me whape bus karusi e ia uma ia ka e uma kalu ka whainga luenganga. Fiu e kalo aku le kako whai pese a laia, whape, me se la awe kai, la lo limo le kako whai pese. La sanga alua ia. Pat e kukupu mea, e ei mea le leipe a kukupu mea whapengei, wa o kako ke sa ili le ko whaama le uka le kua. O le ale ko whinga e whaalupe ai kako, o le ale kako makawhaioi e sa ili. O whea lo whinga ngalolo o tua, o whea oi. Lenga kako pakia pakaka i o le ngei vai aso, i le kako waso Mafaufau, o le ale kako mea ngawhai, kako ke sa ili manu, Afioga mai lo matou matai le langi whaamanuia ma whapaia. Top up le kako au nganga. Uso matua whawhine ka o le au whenga luenga ngānu rue. I ko kongor kako puleanga wha Akiepikopo sa moa pia. Saula ia kako wo. Kako wo i ngu kako ke ngā luema maka ngā luenga. Ma vikali atu.
Ka kou oe ave, le meleang ka kou kufai ma whaso ai. Ave le oso, piki mai se leinga skas, amu ia pa e alu umama le lima leanga o whai kau kua. Amu ia le whakupuinga le file mu, amu ia le loto mama. Am whainga ave umama le lima vi ia le ali. Au ke manga oa, alu ma ave se leingo, leinga ngei leanga koe lau lau. Amu ia le loko alofa. E koe kaumpek le alofa le kua ia oe. Vai le manga ia upo le aso nge. Lai me waka ua inge ka ngaka o sangako ma sangaka. Le aso le a kofa inge o le aupa ia le langi. O ngei makai au. Iai lavar ka mai ese sengo o ngei makai au o kai au. All Souls o anganga. O ewa mali riu. O ngei, o le aupa ia, i le langi. E mwhainka ko ed ngei o le aupa ia le langi, ma le lalangi. E leise so ka ko e le mawhainga, a whaka ngei ka umaisa ka ngaka nga e mitai, e makaukia, e lelei. O ke loe ke saua maskakas kasi pe rua. Vai foi le ia iong e Paulo le lua. O le soifua ua whaalangi ka ngaka o Saint John Paul. Saint Pope John Paul. E maliwa e wa ilunga o la nguku o le ekalesia o le sangako. Mother Teresa. A soifua lava ia wa ila nguku mafofonga o le Catholic World. O sangata Mother Teresa. E iai foi ka ngaka kou ke silafia, o au iau ke reke ape kou whika o loo kama o sangako. Sangato Vitolio Emanuela tu i suisala. Mo ia, aisea, le aisea nga malul, o masangi a uia polo kama. Kusape kuk wheka, who cares? Whapea ngā whai o kou. Ke ofo pea e o mer kausanga ngai ke le imit lawas ka ngaka le lei. Mo ko a ova le lei. A whape ke le imit law. Kam whaila oe e avea oe masangaka, avea oe masangako. Ia whai mai kaka o ka le maa ngaia ma le kausa a fia o le mako whale kua. Ke le fia whaalongo I kalanga. E se le nice. Ka laku whai mai. O le mako ki ngā whale anganga. O le master A4 le mea. O ka le kausa a fia le leila u fonga fia fia. Ea, le angol ngā mea. Ai whaide kala. O ka le mako whea ngainga le mako Fesoasoani. Kalu sia awale si ikia le mako Fesoasoani. Ku sape ongo I se furu ongo kausanga. Ai sea o ka le lelei. Ai lo le mai o le au loko. Pa mole mole lau sunga le Akiepikopo. E mwhaingawe e sel mako kofi. O le asor nge o le aupa I le langi. Ma le lalo langi. E mawhai foinga whaalangi kako. Wa le ngā kakako o le au whainga luenga ngā lulue a le kua. I le kovinge. E ala pe eta kulo o le asor. O le au whainga luenga ngā lulue le lei a le kua. Ea, e le angan ngā whaalangi. Le la whaafaa ku mea. O aso I e kolua. A le la ukango whaafaa. O le sosoangi malonga whare kua le lei. E asi yasi vai aso uma. I anga lafu mamoe. Wa ka whea kau ofe o le asiasi. Au ka kouma ki a kongo le wai ai ku mau.
o le kako makafa i oi o le asiasi. Mea nganga pao ai le kako e kalesia. Ele i pao ngi la unga ngi whaiwhi au mangi e pikopo ngā pao o le whaiva alo filimo o le sosoangi e asiasi. Wha mai pope flangsisi langkusi o le joy of the gospel, le au whai ngā nuenga ngā nuloe le kua, go and smell the sheep. Le winga. Alue songi, ma whaalongolongo, ma au kango, ile mea le iei ka ngaka au loko. Ile mea le iei ka ngaka au loko. O le arka kou me whai, asiasi. Reach out, talakalangoa. E ke fōi mai e ke loa uma lava, ma ka whale, ma a ingo lau e kalesia. O a mea lai kupu ai. O a mai le makua kausi lei oi, le ko ngā koko. O le mea le wānu e ako, ua kako manga o high profile, uma kako me whai. Pe si leo ke alu lau fongo. Leo ke la vera komiki leo. Kau kuku i lalo ngā mea o le oi fongo ma komiki ma. Tas asiasi. Lua o lawa o ngā saa. Kako wau koe unga ele ka pike. Wa kako me i ke le ilunga le alu le kifa ele kako pule anga. Ai ki iai le faku ai ngā kausio le ka api i te e ka pike. Le a unga sa. O le waru kako se ilonga e o i Oktopa o. Ai wa ile al ka anga longo le unga sa wai fai me. Wai maua mele me le pe a o loka mai. Wa ile le o kako unga sa. A palam tama malan whanau. Anga o ke topa e ola ele meanga. E alu mai lava ia Februari e kau ia te sema. O kako a onga sa. Asiasi. O le a onga sa. Kolu. Kale longo le angelu kai au. Ka le longo le angelo le fiafi. Ka waku i lau e ka le sia istai me fai le loko. E isi uo le koe ka angi longo. Nā ua o so mai le kai au o. Ala e. Unga ia koe le fale kua. Ka le au mai. Alu e ka lo ke le lava. Vai vai. Uso matua whawhine le au whenga luenga, asiasi, a o ngā sā, ka le longo le kai au, ka le longo le fiafi, ai sea, o oe maa ua whaalupe o vae malima, o le kala le lei, longa wha, whailau au kalavou, whailau au kalavou, whailau whangaua Maria. O le kako angawa ngā. E lengi mea Mosese o le mea le kakoliko. Asiasi. Le alonga lu. A o ngā sā. Le alonga kolu. Kā le longo. I le ua ngalo le si mea. Lo ke pelo, lo ke mga oko kari mai. A mai la se me wha lima i anga le lima o kamai lima. O kare maanga ia, se ke whango, ka lei, o kilo ulua umike. Sa o lele. E ka ke alu e mwhang kaule se fulu ka ko mea au mea ka kalangoa. O mea mua ngā. Whailau au whai pese ia le lei. A ola le au whai pese le kalesia e ola fo le kalesia. A oki le au whai pese le ai fo se e kalesia. Wai le maanga i o kako ngaluenga. Asiasi. A o ngā sā. Woi kai maanga ial. Thank you.
ia fe e mai foi la ia ngale o kua i o koe foi ngu kipi ngā mea o lele lava le amakanga o kako aso Mafaufau le aso ngofua pe a Mosese le ukalang whaiak o mai kako uoe koe whau kako puleanga why profile kele mako whaiwhi au o complicated mako wolanga a le whaiva alo filimo Fesoasoani anga malu po le a le sau al pakele le oke e ke fasia ale whaiwhi au lo anga malu e lo le sau al whaiwhi au lunga e pepe ak foi oi le se me maua le me maua o maisi au ia pakele o maisi kako le au loku au Fesoasoani le me maua pele kalesia aua ngai a vea kako o vae malima e malepe ele e kalesia po le a le leanga o le e kalesia e anga i pela kou e ku oe feme ke ku ai su e ar me ku orkanga ka i e o la ka malo ma ku ai ku le me mau ar file mu ai au ke alu ku mar piko le sa o le piko le that's not good ola ulu ile ya ke o kou sunga i whawhenga inga mo kou Faletua o mai longa o pea umale kako aso Mafaufau le ngei aso ai o fia i mea iang kako kufai o e koe ka iluma po le ale i a mai ele ale pule o le kausi makanga luenga mai vai le lima ngo fea koe pu e le lima leanga whala pe ave ngaskas ke le ke pe o ia ngau ke alo kama he's a saint ako va ai e la unga fai le o ke lo kama usi inga i lunga i o a soi fua ka kingali me ka kingali kuku ilalo se o kama o vala walu lunga kako mea ngai fai kako e si kako au loko e fia au ke maka i kupe ai alu le ngaluenga o le mea lea ngale mea lea ngai loe le alapi lau me maua e pu e kangaka oe o le arkala kaka mai sole o le mako Faletua ali o le mako ai wa ovo singa mea o le mako Fesoasoani o le mele kako ia fa umar kako loko nge fefa mga kako peleke Fesoasoani ke le fa mangkua ngi peleke lai loe le au loko le aso le peleke so ia le fai o ngame o e o le peleke le sale fa mole kako e kalesia kako ke nganu lue makavela afulilingi mafukoko e sau wale fa mangyanga le kua ai alu ke ngalue ma kau fongo e lofa mai ile mele kau kupe e ke le fia lava e lo kofinga e kupu fa se me ya o e makanga ele ngoa kalo fai le lua fangau ile mele o kupe le anga ola ulu ile ya ke o ko le uso mo ko fafin ele ki a kongo ma kuanga Fesoasoani o ke manga o foi a o kou kako wo le basic o le ngaluenga whaka a siasi a o ngasa au kalavou le loku a fiafi le longo o le kaeao longo o le a fiafi o mea ngā a mai lola i o le evangalia o le aso le au paia a mu ia o e pa e kausia le file mu amu ia oe pa e loko mama, amu ia oe pa e anga malu, vai le maa ngai o le evangelia e wha uma e le kako waso Mafaufau. Ave se kasi, koe fo i le makanga luenga, ave se kasi e kao fiofi. Walava le lau kangi. So a foltama ma le alu ma le angang pa ia. Afio mai e leinga i ungari a fio mai foi anema e seta ma sai foi e koe whaafou ka ko kaukonga a mai kou mu foi
ia ane ma e seka msai foi. Uso matua whawhine, le au whainga luenga ngā lulue le tua, le tōvine o le puleanga wha Akiepikopo Samoa Pia. Lea sa tātou whitangofi, tau whono, swālau pule. Vi tuti e whawhau ai le tātou au nanga. Uso matua whawhine pe tau te tau mai, o le ato e whaia le tātou tiute ma le whaamaoni, i aso uma ma aso whaiso o a wā nuu tātou te ngānurue. Pe tau te tau mai, o le ato tau whono le whautua talo le tina paia, e Fesoasoani ia o lua ma le nganuenga. Pe tau te tau mai, e ave le lua ola, le malosi, a wā Yesu malana tala lelei. Pe tau te tau mai o le a whai le nganuenga, le puno wai le nganu lua e whātasi, o le Fesoasoani ma le Faletua, ia fōlinga ma aia o lua o le la mepa e susulu, i nuu e kalesia ma le matanga luenga. Pe tau te tau mai, le lofa muti vale, i tangata au lotu, i tangata tau te mio whātasi, ai meise le ngā lulua e whātasi, ma uso a au whainganuenga. Uso matua whawhine, pe tau te tau mai, o le au tau wa aia, lo tau malosi whaal tangata, whaale anganga, i le ola tatalo, i aso uma. Uso matua whawhine a keliso le tātou tau taonga lea, i lumolo tātou matai le langi. Tātou talo whātasi le talo le anganga paia e. Le tua lo mātou sili ese lo mātou tapa au lo mātou matai, a fio mai lo wanganga e whapa ia, whamanuia, whamalosi, le au whaingan wenga le tua, ia utu le malosi ma le whātua tua, utu le poto ma le loto alofa, le anga le lei, e apa atu ma whaola, lo lātou tōvine ma tangata, e ngā lulue ai. Whapa ia le vasenga o Faletua, whapa ia le vasenga o Fesoasoani, ia loto toa. I le whainga o le ngā luenga, ia maua iso vi inga lo mātou tama. Le tama, ma le alo, ma le anganga pa ia.
mai se pat. Alo. Uso matua whawhine au whaingaluenga ngānulue, e o tau talo nei e tali leia la tātou taulanga, e le atua le tamai ona le mana uma. Le ali e talia la taulanga le nei aso,
o lima Taitai Paia, o Mafaufau mo ele manuia, Fesoasoani mai na ia mātou manatua pea, lo lātou nau, e Fesoasoani ma lawe ai mātou. La mātou o le ngaleo nau ke liso lo mātou wali. Ia fatasi le ali I moto. Ia fatasi ai malawa. Inasi ai o tō loto. Tato whaftai, le alilo tato watua. Le tamau le atua soifua whawau e o le malo si umalawa, e mimita I mātou e whaftai ato e ono ke liso. O le aso mātou tausia le aso whailongaina. O lo nu paia. Le Ierusalema whalelangi. O lo mātou tina. O e seo mia lo no whali e le au paia. Mātou uso mātou whawhine. E lo peseina lo vi inga e whawawau. O le lātou manuia. Whātumulia I mātou le fia. O le lātou mafutanga whātasi, mai lātou I lau e kalesia. Mātou maua le wha whanwhananga, le wha malosianga, e pei ua wha tina ina le mātou malanga. O mafuanga ia mātou whātasi maangelo, maalekangelo, au paia umele langi, au lātou suina la lātou pese whaitu mau, o lo vi inga. Le alie we matua paia lava, o e ore punanga o paia uma. A wina mai lo wanganga e wha paia nei mialof, a vei la tau moi mātou, o le tino, ma le toto, o lo mātou wali o Iesu Kelisu. Au le tui nātu ia le oti na ia talie lo na lava malie, na tango ia le areto ma vatu ia te o ele whaftai, tofe ia le areto ma vatu lo na usoo, ma le whape atu. I nāwhtango fia iai o tau ma lava ma ai, o lo tino le nei, e foi nātu mo o tau. Mai al tau maptanga na tango i le to e watu ia te o le whaftai ma le viinga, tu watu le ipulo na so o ma le whape atu. I nāwhtango fia iai o tau o malava ma wheinu iai, o le ipule nei o lo totu,
Toto le whenga inga fau ma le whawawau, o le a whamalingina mo tau ma tangata uma, mo le whamangalo ina o ansala. Yo tau whaia le nei sauninga, ma whamanatu i a te au. O le misteri o le whātua tua. Tungolon maliu malona toe tu mato te moli ato e le tamae, le nei areto le ola ma le nei po le whaaratanga, mato te whafta i ato e, walo i e mato e tutu i o luma, mau auna i ato e, Fesoasoani mai a mato uma, o e wa mau tu whanga le tino ma le toto ke liso. Ina ia whātas ta si e mātou, i le maftanga e tasi a le anganga paia. Le ari e mantua lau e ka le si e le lalolangi atoa. Ina ia mātou ola i le lofa whātas, whalansisi lo mātou ta mapaia. O au lau au na le au ngā, ma le au whainga luenga ngā lulu e le atua. E vivi, vai malima mo oe, ma le tala lelei. Ia mātou mantua le au whainga luenga ngā lulua le tua mo lātou Faletua, ua fo i atu lo lātou malolonga, ma le wha moe moe le toe tuai. Ie talia i lātou whātasi ma tangata mali uma, i le mala malama o la ua fio. Ia lofa mai ate mātou malava. Ina ia mātou au ngā mātou te wai whātasi. Le ola e whāwawau ma Maria, le tinatau paua le tua. Whātasi ma apostolo, ma au paia uma le langi. O ena whātino ina lo whinangalo, i itu pulanga uma. Mātou te whiawi ma whanene whātasi. Mātou i lau fio, e ala atu i lo walo, o Yesu Keliso. Le tamama mana e, ono ia whātasi mai ana ia te ia, i le maftanga maleanga ngā paia, o le vinga ma le manu ato e laua fio, i le whāwawau, whaavavau lava. Tātou talo ma le whalangulango le tama, le tatalo na o e Keliso mo i tātou.
ai mātou le alie mai le angauma. Au mai a mātou le file mui o mātou aso. I lo alofa muti muti vale. Whātau mātou mai le angasala. Pui pui e mātou mai atu ngarunga uma. Au mātou whātatali atu ma le whāmoi moe fia fia. Mo le fio mai o le mātou whaola. O Yesu Keliso. Ia Yesu Keliso ne fai atu lo apostolo o te tuatu ia te o tau lo filemu o lo filemu o te fai atu ia te o tau a wane e sila sila ia mātou ang sala a le fatu o tuola we kalesia au mai a mātou le filemu ma le tasi o lo malo le awe soifua i le whaavavau lava. Amen. Ia ia te o tau tu maule alofa o Keliso. Tātou whai longa o le file mua o Keliso. Ia Yesu Keliso. Pauta le tamai mamo e le atua. Pauta le na te veseanga sala le lalolangi. Amu ia o e mau. Ua valau lia le tali suanga le tamai mamo e. Bea tino ma le toto Keliso e mau e tātou le ola e whābabau.
le faia le talo fai u le nganga whaaftai, whaamalo le tātou ainga. Ia leo tau no i si ui o tini pā o leo tō peo whai vai le tātou ia, le ana tātou tau whai e le nei vai asu. Manuia toi tali watu i sala whai, me se fo i a la alfanga mamatanga luenga i tūmua nei. Whaaftai mo le tātou ai ngā pese mā lo le mo vi inga e sele mā nei o tātou vi inga. Whaaftai fo le au tali misa, o le nganga whaafkai e le uma, le mā ngai o le ngai aso. Se fo ima e seka ma ane, thank you for being here. E kou ke le sila fia le ka ua le kou mō mā kou, le vaayaku, o kou le sa suinga le kai o le kai au. Ia, vea kou whaakaikainga le lei mō mā kou e alu ai pēa ua le whaavaivai. O le kakou sikianga sei uma le aso Mafaufau le whai uaso. Whai whaakasi la ia. E involve ai foi ki a kongo e koe reshuffle a kole sikianga whafkai a poni ma lo paki wa whawhai ngofie ela ua ki kilo le map. O le ela kaum whai e whapalengi o sa whaka le aisilia i Sosoani. Au ke manga o ia sala lau uma Sosoani il puleanga. E iai isi makanga luenga e le ingi asoangi o iai. Au ke manga o e whakaape wa lei umaila le whai uasu. Whai whakas. Ia, o le whai kako leupe ko e kalo whakasi i le aso e whai e whaofunga i mōmoa. Kako ko i ai malawa e amsikianga mar ko e kau poko fo. O aku le whaofunga o Sosoanga ke loe ke le fo i me ai a inga le kapenga. Kako ai fua ai ma kako whai mar kako sikianga. E la vea i fo i maki a kongo e siki ai fo. Ian kako ka ape fia ia. Ia tātou talo. Le tamao le au pa ia e totas. Mātou te vilo mamalu o whaari ai le au pa ia. Fesoasoani mai ai mātou au ai le nei la o ai. Ina ia whātu muina e lo walofa. Ma ia sauni ai mo le fia o lo malo. Leo o soifu ai le whaavavau lava. Ia whaatasi le li mautou. Ia whaamanuia mai le tua e ona le mana uma, le tama, ma le alo, ma le anganga pa ia. Oi u tātou taulanga, tātou o ma matu le pile mua kemisi. Yes, why outside? Ia e manatu o oe le taupou o sili le angalofa. Talua na mua e le i taua.
Wa e tia i se tasi o e na lātou sulu whai atu i a te oe. O whātonga atu i lau pui pui mai ma lau Fesoasoani mai. O le mea lea, o te saua i fo iau, ma le loto ma losi, i lau whaalango lango i a te oe. Le tāu pou o tāu pou, malo mātou tina. O au nei o le tangata angasala. O te sulu atu i o wa ao. O te nofo ma ai oi i o luma. Awane i e te mai i au talo talonga. O oe le tina o le atua. A ia e alofa mai, ia e whaafafonga mai. Amene. Oh Mary, oh Mother of God, you're worthy. Oh Mary, Theotokos, Mother of God.
Ile swafa malo Yesu Keriso o tātou li whaola, ia e whiwhia e whatalofa mwhawhelo i antu i lau mai moanga ni fwoi vaenga o tātou porkalame whaanga sol. Ia, whatalofa atu le bai mabai al puleanga Samoa Pia, mai lava i monga te tele se iau o ai monga ita, whatalofa fwoi tātou o tunuu, i ona tū langa whaalupea. Ia, ai maise o le mai mo mai e kalesia, so se kalesia kerisiano tono le tunuu, le tu vai fo yo tala leila to ya fatalo fam fa felo ya la to mala lo ma o mai tatu por kalame mai tu no ma ya fatalo fa tu ni foi vai ngol so e mai se o wo ma pa angal tatu wala atan le pumana TV ya mai la to fia pe e tau muli ya pe folo por kalame tatu wala atan le ya ai taloio na le leila va foi na motu le pau si le fia le foi na fanga solo tanto por calame ya ma tanto felo inga ilunga pau manga lo le a si le fia tanto tu nu ya mi se foi tanto pulang ia tu langa o lo tu pupela ona ia tanto wi tu lau ilunga le Facebook ona to tele la to ia o so tai mai ya por le alme o tupu o le tato witu lau i lunga o Facebook por tato Facebook page ya ua oso fa ia e lau fa tupu fa la vilafi ya o le fa punga fa ingo fie pe o na masele le vai tau ua heka tangata le tato page ya por tato witu lau o mafu angal na o le lem fa yon toi maua ia tato fa salalaunga i lunga o Facebook pe tai o lea ua ia le tato witu lau i lunga le YouTube o informations malava la sai lunga tato witu laule al Facebook ya o lewa yai mai lunga tato itu laule lunga le YouTube ya ai o ngalu e pe ya insinia ile fo ia fa fitau ile matoi fa fo i mal tato witu laule lunga al Facebook ya on ma faile on toi fa awa o toi le tautua mala o nanga al tato ofisa fa sala laule ia por tanto ala atal nei ale upumana TV fa pe o le tulanga na i vaenga le ona o tote le ai lanto lo fia maua ia tanto por kalame masa ni ai lunga tanto Facebook pe tai ia o le tulanga na wa o sofa ia i lanto fo e masani ai le tulanga ia tanto Facebook page ia pole tanto i tulau i lunga le tanto Facebook il tanto fa salunga le santo inat fo e winga le suenga ul fale al colisio sanele mo le sa fa salunga mo atu o le asfrele atayao e tai na yele swinga o to wantu ile asfrele vai as fo ona o tu langa fo ile so malo lo le sa fa salunga ale malo mo le fontanga le sa tani malo tanto o tu io le sa pasa la le asomalo lo beta o le u fa ilo mai ele malo lo ila ya tato ia va nga ia ngalu nga tu ma ot ya pisinisi ya e pela ona ia o nga ia le kalesia o lela e toi fa awa ya tato su nga u fa le kolisa sanele ile aso farele aso mo le masino november lona winga o taiao ya e fa awa lava tanto su enga e taimi lo fa sala lawa tuai o le aso farele la le aso balu o november le aso farele aso mo november e pe on fa sala lawina mo atu ya e aso tu fo ia vai malu i puenga ile mai mo mal fa fonga tanto pule anga mal tanto o tunu ona o swinga nei ya ayeta tulunga ya ole a fa avo per tanto maftanga i lunga pe ngalo le ea ala i tanto por kalame fa nga sol ya me se ole fa avo wina pe ole tautua male avo nanga la wala ata lo pumana TV fa ya pe ona i vaenga ia mor sil fiel tanto o tulu mal tanto pulanga ai fa tele lava ele talia ina pe ole nei tautua i lo maunta malula ya o fela va e maua ia tanto fa sallau moliantu fa tele fa malulu atu ai in nei swinga manuia tele toi ngale so soifua
for the animal-loving kid. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mau Company Limited. Wa maita wina al whaatuputupu lo ia o sunuina o tau taitono o Samoa. O se tasi o whainga o lo tamu whainu tanga luenga o puna oa, whaana tua marisisi o manga fo ia. Ona fianga o ngaonga risisi o manga, ai maise o soifua malolo ina leo tangata lau tele o lea tunu. I lalo le tula a fono o le whaafoe ina o ngaruenga tau o tau talua fesfulu. Ilo na vaenga sifulu ma le valu o lo o ai mua. So o tangata sunuina ma le ilo le leo tau tae au fiai iunga o tau tamtautia ma vaila au ona lua. So o tangata na te tutuina se afi pe whaolaina se afi. I te tono se no fuanga e whaaputu ai o taota po se no fuanga e whaafoe ai ngaruenga tau o taota. E te tau na mōlia i lalo le tula a fono pe a whaamaonia lana soli tula fono. Ta ofi le sunuina o tota. O le tātou ngā lulu e whaatasi e manuia e le tātou sisi o manga. Ai maise o le tātou sao lea mo te soifua malolo ina o e maa. Mo nisi whamtalanga, whaafiso tai mai mtanga luenga o puna oa, whaanātua ma le sisi o manga. so bored. It's so hot today. I feel like some ice cream. Yeah, Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, yum, nom, nom, Uncle Johnny's ice cream. Hi, guys. Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun, fun, fun. It's so yum, yum, yum. Uncle Johnny's ice cream available in all your favorite flavors. Also serving you at Vitolio from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Thank you, everyone, again for joining us here on our regular Saturday talks called Explaining the Faith. I'm Father Chris Alar with the Marians here at the National Shrine of the Divine Mercy. And as you saw on your screen, we have a great topic today. Today is Halloween, and there's so much confusion
about what the church says about things like Halloween and then the big feast of All Saints and All Souls Day. And so I apologize, I'm out of breath. I had to run literally across our property to get here for the live stream on time. And we changed our clock backs tonight, so I wasn't sure, and it was a mess. But anyway, let us begin with a prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Heavenly Father, we ask you send the Holy Spirit down upon us to bless this time, to bless our loved ones who have deceased, so that we can pray for them and offer suffrages for them, and that you may have mercy on them. And we ask all this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. First, we'd like to say that I did a talk a few weeks ago on purgatory, and if you've seen that, this is different. It kind of builds on it. On that talk I did on purgatory, I touched just briefly on Halloween, All Saints Day, and All Souls Day, but I'm going to expand. A few things I'll re-mention, but I'm going to expand on that. And so I want you to stay with us, and we're also going to tell you about an incredible grace that the Holy See has granted this November, starting tomorrow, regarding plenary indulgences. So if you don't know what those are, they're a huge grace. We're going to explain the confusion about them and offer you what the church is telling us we can get in a plenary indulgence for this month coming up that is huge, so you don't want to miss this. That'll be towards the end, so God bless all of you. Okay, now, this talk is continuing our series, as you can see on your screen, called Explaining the Faith. I have released the first 13 talks. We're going to be releasing the next 13 talks soon. So this will be on that second release. This is part of the series, as I said, called Explaining the Faith, which you can get on DVD at shopmercy.org or live streaming it at thedivinemercy.org/explaining the faith. Or easy, just call us at 800-462-7426. All right, so let us begin now. I want to begin my first slide. Let's jump right into this with Halloween. Let's look at our first slide. Now notice hallow, which means holy, and een comes from E', which means evening. So holy evening. And that's why there's an apostrophe. Now, so the technical name is All Hallows Eve, or Holy Evening. So Halloween means hallowed evening. But why? Okay. November 1st and 2nd, so tomorrow and Monday, November 1st and 2nd is dedicated to the dead. Every year, the church dedicates these 2 days to the dead. So it makes sense that tonight, October 31st, the eve of that November 1st, All Saints Day, is celebrated as a vigil. All great feast days or celebrations in the church have a vigil. And so all Halloween is the vigil of All Saints Day. This is very Catholic. And so we're going to talk about this. Now, All Saints Day, which is tomorrow. So, okay, we have October 31st tonight as Halloween. November 1st is All Saints Day. Then November 2nd is All Souls Day. And we're going to explain why this is so important in the time you spend in purgatory, not just your loved ones. Depends on what we're going to learn today. So good stuff. Now, All Saints Day. Most saints have a particular feast day. It's usually the day they died because they enter into a new life. But not all of them are observed. Let's look at our next slide. So tomorrow, November 1st, we call All Saints Day. And most saints, as I said, are not recognized. There's so many saints. Everybody in heaven is a saint. So not all are observed. Now, on November 1st, this is the day we recognize those saints who have not been canonized. Every church day in the calendar, we have some saints that have been canonized. They get their recognition throughout the year. Like
January 31st is Don Bosco, or Thomas Aquinas, January 28th, or whatever it might be. We have those saints who are canonized have their day of recognition in their feast day. But what about all the other souls in heaven who are also saints? This is the day for them, November 1st. That's why we call it All Saints' Day. Now, the next day, let's look at our slide. November 2nd is called All Souls' Day, where here we remember those souls that are not yet in heaven. These are the ones on their way in purgatory. So we call it All Souls' Day. This is November 2nd. So this is important. Now, why do I mention all this? Because Protestants began to ban celebrating All Saints' Day. Again, All Saints' Day, November 1st. So if you ban that day, you got to ban Halloween, because All Hallows Eve is the vigil of that All Saints' Day. And so this is why it was banned, not because it was pagan, but because it was Catholic. Isn't that interesting? Irish Catholic immigrants then revived Halloween here in the U.S. as a way to celebrate the vigil of All Saints' Day. But then it was hijacked. And this is what we're fighting today. Witches and Wiccans and Satanists have created this misconception that it's their day. It's their festival of evil. Now, that's not true, but they've claimed it, they've hijacked it. Now, what's floating around on Facebook right now is kind of scary if it's true. I don't know if it's true, but it is scary, because right now what they are saying is this evening, October 31st, this evening, many witches and Wiccans around the world, let's look at our next slide. This is from a Facebook post. Supposedly, a Facebook post going out for tonight is gathering witches and Wiccans from around the world tonight to place hexes and curses on President Trump. Now, I want to say something. I'd be saying the same thing if it was any other president. If Biden gets elected, then I'm going to say the same thing. We have to pray. Whether it's Biden or Trump, it doesn't matter. We have to pray for the office of the presidency against this kind of diabolical garbage. Placing hexes and curses on our president doesn't matter, again, if it's Joe Biden or Donald Trump. What matters is that we as Catholics have to pray for our nation and the office of the presidency, regardless of what you think of the individual. It's the office that represents you. And we have to do that. I'll say the same thing no matter who's president next term. And so this is important. Now, the point is, Halloween is not pagan in its roots. It's become pagan in its practice. All right? But it is a pagan takeover or hijacked. It was really first a Christian celebration as that vigil of All Saints' Day for 1,300 years. So let's reclaim this 3 days that we know as All Hallows Tide. If you take tonight, the vigil, October 31st, or what we call Halloween, tomorrow, All Saints' Day, November 1st, and the next day, All Souls' Day, November 2nd, together it's known as All Hallows Tide. Let's take that back. You know, for years it was Christian, it was Catholic. Do you know Catholic colonists in Maryland recognized All Hallows Eve or Halloween in their church calendars? All right, but Father, I'm not sure what to do. Let's look at our next slide. Are my kids allowed to go out to trick or treat? Is this something pagan? Is this something evil? Well, let's look at this. Do you know the tradition? There we have it on our screen, trick or treat, right? You know where that comes from? That comes from a tradition called souling, S-O-U-L-I-N-G, which was the custom of sharing soul cakes to help the faithful departed, those who had died. So children would go door to door during All Hallows Tide, again, October 31st through November 2nd, which we're ready to celebrate, and they would collect soul cakes. In exchange,
They would pray for the dead, especially the people who gave them the soul cake, for their friends and relatives. So you could see that's where the tradition of trick or treat got started, going door to door and getting something in return. So what about, Father, this occult part of it? What about the occult aspects of ghosts and demons? Well, actually, that's Catholic doctrine as well. Demons are fallen angels. Holy souls are spirits that sometimes God allows to roam the earth. So this is what, we'll get into ghosts in a minute. So stay with us here. But people are like, Father, what about jack-o'-lanterns? These are evil. Well, actually, jack-o'-lanterns originally represented the souls of the dead. And if you go to churches in Europe, when I was younger, I used to think, man, are these churches pagan? Because they would have gargoyles. You know what a gargoyle is? Kind of that scary creature, animal creature, that would be carved in the stone up above the church and surrounding the outside of the church. And I used to think that was pagan. Somebody told me that was pagan. No, you know, the tradition is that how you scare a demon away is when they see another demon, or a reflection of themselves. And so the gargoyle statues on the top of the churches with those scary looking faces were so that when the demons came near the church, they would think they were seeing their own reflection and see that scary gargoyle and would therefore flee. Kind of interesting, isn't it? All right. In France, please pray for France. We just had another church attack there. Oh my. We just really need to pray for what's going on in the world today, don't we? But in France, they believe that once a year, on Halloween, the dead of the churchyards would rise for a carnival. And so people would dress up as corpses from all levels of society to be part of this. And this is what it was said is the origin of the modern day costume party. People go to these Halloween parties and they have no clue of the Christian roots of this. Everything has Christian roots. And yet our cancel culture is trying to get rid of it all. Others believed that it came from the practice of dressing, costume parties, came from the practice of dressing in disguise so that the evil spirits wouldn't see you. When they came on this night, Halloween, they wouldn't recognize you and wouldn't torment you. So if you dress as a cowboy when the evil spirit came on Halloween to torment you, he wouldn't recognize you. You're a cowboy, not a banker in New York. Kind of interesting, isn't it? All right, so let's look at this. Let's look at our next slide. Here's a cute little picture, right, of kids dressed up for Halloween. Now, should we allow this? This is a question. I'm going to get into more detail. Should parents allow this? Well, Father Amorth, Gabriel Amorth, who was the chief exorcist in Rome, I'm going to quote you now. Quote him. He said, if children dress up as goblins or ghosts on one night of the year with no intention of connecting with evil, it is not a problem. If it is just a game, there is no harm in that. Thought that was kind of interesting. Now, I'm not going to say it's totally that you should be playing the Ouija board and doing seances on Halloween dressed as a witch. No, that's not what we're talking about here. So earlier, I said that All Saints' Day, November 1st, and its vigil, Halloween, were banned by Protestants. Now, I want to go back to that. Why did they ban it? Because I said it was Catholic, not because it was pagan. Okay, Father, but why? What did they have against this Catholic vigil? They claimed that the Catholic doctrine of purgatory was a form of Babylonian worship of the dead. My goodness, we are not worshiping the dead. We're asking God's mercy upon them. There's a huge difference. So the reformers said that purgatory was incompatible with the Bible, which it isn't. If you want to see how I explain that, go to my other purgatory talk. And they said that it's incompatible with the Bible. So All Hallows Eve, or Halloween, was redefined
without the doctrine of purgatory, and therefore, when it shouldn't be, they did. And they said that returning souls cannot be journeying from purgatory on their way to heaven because purgatory doesn't exist. Therefore, any ghosts or goblin on Halloween, which they weren't denying there were not spirits, but any ghosts or goblins were thought to be evil spirits only, and therefore they banned it. Now, remember, ghosts, or what we think of as ghosts, the church says, can be holy souls or demons. If there's a spiritual influence, which we know exists on this earth, it could be either one of those. Now, the Protestants went on to say, and the witches, they were accompanying these evil spirits as they traveled the earth. But they weren't going from purgatory to heaven, they were just traveling around the earth. So they said, ban it. Now, we have to say that good spirits, please let me rephrase here. I'm not talking about all Protestants today, please. I know there are many good Baptists and Methodists and others that celebrate many feasts of the same church we do in essence of the Bible and belief, but and have no problem with Halloween. Please, I ask you, don't send me a letter saying, Father Chris, I'm contacting your superior because you're saying all Protestants are evil and they're all against Halloween. We celebrate Halloween. I understand that. I get that. I apologize. As I've been saying this, I didn't mean to say all Protestants. I'm saying this is the roots of how the bans began from some Protestants. Not all, some, and this is past history, and that's quite changed today. So please let me clarify that. All right. Our church, the Catholic Church, believes that both good spirits, holy souls, and bad spirits, demons, are allowed to roam the earth until Christ comes again. And these are what sometimes we think of as ghosts. So they could be either good holy souls or bad demons. But when we see spiritual things happen, sometimes we think of ghosts. It could be either. You know, sometimes you hear knocks or bangs in your house at night. And don't automatically think that they're bad spirits. They could be holy souls asking for prayers, reminding you, hey, we're here. You know, purgatory is the souls there are sometimes allowed to come to earth. You know, Father Don Calloway tells a story when he was here in Stockbridge that a box of Kleenex literally lifted off the cabinet and flew across the room and banged him on the shoulder. Now, we don't know what that was, but as much as it could be something bad or evil, unhappy Father Don was there as a priest, it could have been a holy soul saying, hey, Father, say a mass for all the souls that were ever lived in this house that are now faithfully departed. We need to get to heaven. So maybe when those things happen, have a house blessing or a mass said. So this is good stuff. Important stuff, maybe. Now, there is now a new backlash against Halloween again. And again, it's not by just non-Catholics or Protestants. It could be by anybody, even Catholics too. But it started in the 1980s. There was a guy named Jack Chick who was an anti-Catholic fundamentalist that led this charge and unfortunately started a lot of rumors. He claimed that Halloween was Satan's birthday. This is not true. There is no birthday. God created the angels before he created the world. So there is no